Pastor ni Welcome, karibu. Pastor. Welcome. Asante Amen. sana. Hallelujah, hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ko mbona nta biganza ubanza mutanyishimiye. I don't see hands. Hallelujah. Maybe that happened. Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. May our God be glorified. Narinjira kure reka turamutse n'uwitwa Jackson Gitunzi. We're going to greet the person who is called Jackson Kitunzi. Tunamwihanganisha kuko yabuze murumuna we. And we're giving him our sympathy because he lost his young Ndasaba kugira brother. ngo mumfashe tumuramutse. I want you to help me Ari kuri greet online. him. He's online. Imana imufashe kuko May God help him. yabuze murumuna we Because he lost bitoroshye. his younger brother and it's not easy. Yesu ashimwe cyane. May Jesus be praised. Muranezerewe? Are you happy? Mumeze neza? Are you well? Mwiteguye kumva ijambo ry'Imana? You ready to hear the words of God? Murarikunda? Do you love it? Ijambo ry'Imana riraryoha? Our words of God is enjoyable. Ndazi ko ari ryo ryabazanye. I am sure that's what brought you here today. Kandi mu nzu y'Imana turahakirira. In the temple of God we get healed. Mu nzu y'Imana tuhabonera ibikomeza imitima yacu. And we see things that strengthen our heart. Mu nzu y'Imana tuhabonera impamba. We see food izatujyana ikatugeza mu gihugu cyo mu ijuru. that is going to take us to the country of heaven. Tubona ijambo ritujyana rikatunyuza no mu bikomeye. We see a word that take us even through the tough ones. Ariko yo turyumviye. But only when we obey it. Amena. Amen. Tugiye rero kuganira amagambo y'Imana muri aka kanya. We're going to talk about the words of God this moment. Kuko Imana yashimye yuko iduhamagara ikaduteranyiriza aha ngaha. Because God called us to gather here. Ntabwo baduteranyije kugira ngo turebane gusa. He did not gather us for us to look each other's. Imana baduteranyije kugira ngo igire icyo tubwira. God called us here for him to tell us something. Kandi ikivuga ikinyurije mu bakozi bayo. And also he used his servants. Yahereye mu baririmbyi. He started through the singers. Ndizera ko hari icyo wagiye utoratoramo. I believe you picked something. Utatoyemo nyine ubwo wahombye. If you did not pick anything, that means you Rero lost. tugiye no kumva ijambo ry'Imana. Now we're going to hear the words of God. Kugira ngo twumve icyo Imana itubwira muri uyu munsi. So we can hear what God tells us today. Amena. Amen. Imana yakishimwe cyane. May our God be glorified. Ndashima Imana ko yandinze mu minsi yose itambutse. I thank God he protected me those few last days. Ikandindira umuryango. And he protected my family. Ikandindira itorero. Protected the church. Nukuvuga ngo muri byose reka duhe Imana amashyi. In everything, let's applause to God. Reka rero dufate Bibiliya zacu. We're going to take our Bibles. Dusabe Mama Mulisa afate Bibiliya dusomere muri Danieli ibice bitandatu. Melissa's mom will read in the book of Daniel chapter 6. Your phone is Danieli ibice bitandatu. Daniel chapter 6. Iratuzi izina amazina yacu, iratuzi izina amazina yacu, iratuzi izina amazina yacu, iratuzi izina amazina yacu, irakuzi izina amazina yawe, irakuzi izina amazina yawe, iratuzi izina amazina yacu, iratuzi izina amazina yacu. Danieli igitabo cya Danieli ibice bitandatu umurongo wa 4 verse 4. ibice bitandatu umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Daniel chapter 6 4 through 5. dusome mu izina rya Yesu. Danieli ibice bitandatu umurongo wa 4 haravuga ngo ariko Danieli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe kuko umwuka mwiza cyane yarari muri we.
ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Amen. Amen. We read in the book of Daniel chapter 6, verse 4 through 5. We read in Jesus' name. These administrators and satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. 5. Finally, this man said, "We will never find any basis for charges against this man Daniel unless it has something to do with the law of his God." Amen. Amen. Muri iki gitabo cya Daniel turaza kwibanda kuri umurongo wa 5. We will actually stay on the verse 5. Abatware bakomeye n'ab'intebe, The kings, the administrators, bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware. and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel. Ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, In his conduct of government affairs, but they were unable to do so. kuko yari umwiringirwa, They could find no corruption in him ntabonekweho n'amafuti because he was trustworthy and neither corrupt cyangwa ibicumuro. nor negligent. Uwo murongo turaza kwibandaho cyane. We will stand on verse 4. Hanyuma tugiye kusoma muri iki gitabo cya Yobu naho We read in the book of Job, igice cya mbere umurongo wa 8 gusa. Job chapter 1, Igitabo cya Yobu verse 1-8. igice cya mbere umurongo wa 8. Job chapter 1, verse 8. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe ahwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evils." Ariyo magambo tugiye kuganiraho These are the words of God we're going to talk about mu mwanya muto turi bumarane hano. in a very short time that will be here. Umutwe w'amagambo uravuga ngo The title says, niki Imana ikuziho. "What does God know about you?" Ari korasi ntangije mvuga nti iratuzi kandi izi n'amazina yacu. He knows us and he knows our names. Hari iki Imana ituziho. There is something God knows on us. Murabyemera ko hari iki Imana ituziho? Do you believe it or not? Amen. Amen. Ntago warema umuntu wawe cyangwa umubyeyi yabyara umwana ngo ayoberwe kugira icyo amenya ku mwana yabyaye. There is no way a mother could have a child and not knowing one thing on that child. Imana yakuremye rero nayo hari iki tuziho. God that created you, there is something he knows about you. Rero umutwe w'amagambo tuganiraho uyu munsi The title of today urabaza ngo niki Imana ikuziho. is the question, what does God know about you? Niba ari cyiza niba ari kibi turaza Whether kubireba. it's good or bad, we'll know. Niki Imana ikuziho. What does God know about you? Niki Imana agiye ubwanjye nziho. What does God know about me? Amen. Amen. Abantu ubwacu People, hari ibyo tuzi kuri bagenzi bacu. there are things we know about our friends. Ubu hari ibyo nzi kuri Pendo. There are some things I know about Pendo. Umuntu ashobora kumbaza bati, They might ask me, ese Pendo uramuzi? "Do you know Pendo?" Ko numva namwibuka neza ra. I feel like I don't remember her well. Ariko icyo ndivuge wihangane. Oh, not that. Pendo ntago ari wa wundi
Pendo is not that person. ubwo ndashaka kumumwibutsa neza. I want to remind them clearly. Ndazi ko ibyo bibazo tujya tubibazanya. I believe we usually ask those questions. Pendo ndumva mwibagiwe gatoya. I feel like I have forgotten Pendo. Pendo, reka nkwibutse neza. Oh, let me remind you well. Ndamwibutse ndamuzi. I remember I know her. Wa undi watanye n'umugabo. She's the one who got separated with her husband. Wa undi wananiye umugabo. She's the one who does not listen to her husband. Oh, okay, ndamwibutse. So now I remember. Bajyaga bahora barwana. They used to fight. Urumva ibintu muziho? Do you hear the things that I know about her? Kandi hari abantu tuba tubiziranyeho gutyo. There are some people who know each other like that. Abantu bwacu tuba tugize dute tuzi So ikintu ku many muntu. people, we know something about a certain person. Murabura ati Peter If you say Peter, uzaje kumusura. I should go up visit Peter. Peter uramuzi neza? Do you know Peter well? Oh, Peter wa undi ukunda akunda amazi cyane, akunda inzoga biteye Peter ubwoba. loves water, loves alcohol so numwibutse. much. Don't you remember him? Wandi ugenda sinda akaza no mu rugo agakubita abana bose The n'umugore. one who get drunk and fight, even hit the children. Oh, ndamwibutse niwe. Truly, I remember him. Oh, witwa Suzana. The one that called Susie. Uramuzi? Do you know her? Suzana, wa wundi ukunda gusenga. The one who loves to pray. Agakiranuka muri byose. And she's righteous in everything. Yirinda akantu kabi na gato kose. She's always aware of anything. Uramwibutse? Do you remember her? Kunda gukubura mu rusengero. The one who sweeps in the church. Oh, ndamwibutse. I remember. Suzana, okay. Susie, I remember. Kavuga ati abo ngabo bose umuntu akakubwira ati ari icyo muziho. A person will tell you, I know something about that person. Amena. Amen. Natwe hari icyo Imana ituziho. That is something that God knows about us. Natwe ubwacu hari abantu dufite ibyo tubaziho. As ourselves, we know people that we have something on tunabibukiranya them. kubera ko hari icyo tubaziho. We remember them because we know something about Ikintu them. muziho, As something that you know about a person, ukakimumenyesha kugira ngo amwibuke. you tell the other person for them to remember the other person. Turimo kujyana. Are we together? Hari n'abandi bita amazina bakayabita amazina yandi atari ayabo. There are some people who even give them nicknames. Umuntu bakamwita ngo ni kibeshya. They might call you a liar one. Kibeshya ni ukuvuga ngo ubeshye nyine umuntu ubeshya. The liar one that always lie. Umuntu ukavuga amazina ye yitwa Wihoreye François. The name is Wihoreye Francis. Yakumva atabatamuzi neza. When they feel like they don't know them Kongeraho well. narya zina ati wa undi bita kibeshya. The one they called liar. Nabyumvishe? Do you hear that? Kandi ayo mazina ugasanga bumwe ari no mu bakirisitu. And mostly those names are in the Christians. Wa undi kimwamwanya. The one who always talk. Wa undi uvuga amagambo menshi. The one who have so many words. Wa undi uvuga yiyemera. The one who always pride themselves. Twebwe ubwacu hari ibyo tuba tuzi ku bantu bagenzi As bacu. ourselves, we know things about our friends. Urya mugore uhora ukubita umugabo. The woman who always hear her husband. Hari abagore bakubita abagabo da. There are women who hit their husbands. Hano muri Amerika hora arakubita nyine agaceceka. Here in America, they whoop their husband and go quiet. Kugira ngo atajya muri polisi. So they don't go to police. Ariko abadamu mujye mubyirinda. Women, please don't do it. Kuko umuntu mwaryanye akabisi n'agahiye. Because the person who you shared everything with, Nukuri bukoze ikintu kitari cyiza. that is not something great. Hari igihe umuntu ashobora gutuza. Sometimes a person can stay calmly. Ariko ntabwo ari byiza. It is not great. Amena. Amen. Yesu ashimwe cyane. May Jesus be praised. Rero niyo magambo tugiye kuganiraho Those yuko are Imana ituzi. The words we're going to talk about is how God knows. Natwe hari ibyo tuzi kuri bagenzi bacu. The way God knows us, there are some things we know Niba about our hari ibyo friends. menye kuri mugenzi wanjye. If there is some things I know about my Niba hari friend, ibyo muziho. and that I know things about Imana them, isumba byose yo. the God who is above everything, Ituzi birusha ibyo ngibyo. He knows more than what we know about our friends. Amena. Hallelujah. Muri iki gitabo cya Daniel rero. In the book of Daniel, Ni ukuvuga ngo ni igitabo kisoba Daniel ni ukuvuga ngo bivuga ngo Daniel meaning Imana ni umucamanza wanjye. my God is my judge, Cyangwa Imana izaca urubanza. or God is going to judge us. Nicyo Daniel bisobanura. That's what Daniel means.
no kuvanga iki gitabo cya Danieli It means this book of Daniel. kiri mu gitabo cy'ibitabo by'isezerano rya kera. It is in the book, among the books in the Old Testament. Kikaba ari igitabo cy'ubuhanuzi kiburi mu bahanuzi bakuru. It is a book of the great counselors. Inkuru dusangamo, The news that we find in it, dusangamo inkuru z'ibyabaye, we find news, our message about what tugasangamo happened, n'inkuru z'ibyahishuwe. and also the message that was shown. Iyo usomye icyo gitabo cya Danieli cyose, When you read the whole book of Daniel ukakirangiza neza, and you finish it well, ukuramo inyigisho ikomeye. you find a very strong message. Inyigisho ukuramo, At the teaching you find in it, ukuramo inyigisho uvuga ngo Imana isumba byose. you find a teaching that says God is Urangiza above gusoma everything. ubonye ko Imana isumba You byose. finish to read, finding out that God is Ko above nta kintu kiri everything. hejuru y'Imana. Because there is nothing above God. Kandi inyigisho yindi dukuramo The other teachings we find in it, itegeka ubwami bwose bw'abantu. He rules all the kingdoms. Kandi niyo ishyiraho abami uko ubishaka. And He's the one who put kings as He desires. Amena. Amen. Rero niba Imana ituza kandi ikaba ishaka yuko natwe duhagarara neza. If God knows us and He wants us to stand Ibyo well dukora byose in everything we do, tujye tumenya ko hari ibyo Imana ituziho. we should always remember that God knows something about us. Niba hari icyo ijambo ryakweretse, If there is something that the Word of God showed you, gerageza ugikureho. try to remove it. Kuko Imana yakibonye. Because God has seen Niyo it. mpamvu ivuga ngo That is why He says, ikikuziho whatever He knows about you, ikikakikubwira, and then He tells you ni about byiza it, kukireka. it is great for you to stop Kuko it. ibiri kudutegura Because He's preparing you kugira ngo tuzahure nayo amaso ku maso. so we can meet Him eye to eye. Amena. Amen. Imana rero atuzi. God knows us. Ikuziho iki rero? What does God know about you? Hari ikintu nabonye hano muri iyi si, There is something I saw on this earth mu bantu Imana yaremye, among the people that God created. iyo urebye usanga abantu bakunda kwishushanya. When you look, people try to mix up themselves. Ijambo kwishushanya muraryumva? To mix up Haba themselves. mu Kirundi, haba mu Kinyarwanda muraryumva. It's a sin. Kwishushanya To mix up yourself, ni ukwigira utari we. it is for you to change yourself, to Ni pretend ukuvuga to be ngo someone you're ukerekana not. uruhande rwiza, You pretend to show the good side of ari you, rwo rw'inyuma, but the other side, ariko indani mu but mutima inside of you in a heart, atari kuri. it's not how you are. Ibyo Imana irabizi. God knows that. Ariyo mpamvu usanga abantu duhora mu rusengero, That is why you find people are always in the church. tugasenga Imana, We pray to God. tugahora mu rusengero, We are always in the church. ariko ugasanga tudatandukana But you find us not that there is no difference n'ibyo twavuyemo. of the things that we left. Ugasanga igihe cyose turagenda duhora tubifatanya. You find ourselves all the time we mixing them Kubera yuko tutihanira kureka. because we did not repent to stop. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo Imana irabizi. I want to tell you that God knows all of that. Irazi ko abenshi twishushanya. He knows that many of us pretend. Ukerekana inyuma kuri mwiza, You will show on the outside that you're great or you're a good person. ariko indani mu mutima But inside your heart, ntabwo ariko biri. it's not how it is. Ariyo mpamvu umuntu mubona mu rusengero That is why a person is always in the church. aririmbira Imana, They'll sing for God. ndetse ukabona yuzuye n'umwuka, They'll even be filled with the Holy Spirit. ndetse ukabona rwose mu rusengero aritwara neza You see gake them gake, walk nicely, gently. ariko yagera hanze But once they go outside, bya bindi yerekanaga mu rusengero ukakiranuka neza, everything they show in the church that they were righteous, hanze akaba yerekana ibindi and the outside they'll show something different, byo gukora ibibi gusa. only to do evils. Ariyo mpamvu wumva abakristu benshi That is why you hear many Christians, gukizwa bibananira. it is very difficult for them to be saved. Aho gukizwa nka kana kanabireka. Instead of being like that person, I would rather Aho stop. kuza mu rusengero kugira ngo njye nkora ngibyo Maria akora, no. Instead of for me coming into church and then do what Mary does, I would rather stop. Iyo badukizwa neza, If we should be saved well, ntabwo twabona hano dukwije abantu. we will not find our place to put people. Abayobozi iyo badukizwa neza, If the leaders were saved well,
ntago twabona aho dushyira abantu we will not find a place where we put people. kuko uko twera imbuto nziza Because when we bear our great fruits, bakaba batuziho kwitwara and neza they know us taking ourselves in a good way, barwanira kutubaza atari ko penda usengera hehe they'll ask us, Penda, where do you worship? nzasengera iwanyu So I can come and worship with kubera ko you. yakubonyeho ingeso nziza Because they saw a good behavior kubera on ko you. aziho kuri wowe ibintu byiza Because they know good things about you. ariko ikibazo abakristo imana ituziho ko twishushanya But the question is, God knows that we pretend. tweruka uruhande rwiza imbere y'abantu We show good side in front of people. ariko ahandi ugasanga twerekana nabi In a different place, we show a bad side. ushize nigeze kubabwira umuntu wari umupasiteri twakoranaga Last time I told you a pastor who I used to serve with, akagira umudamu nawe w'umudiyakoni he will have a wife who is a deaconess. ariko twaba turi nko ku rusengero When it will be at church, agahora avuga ati sheri they'll say, my love, my love dutahe let's go home. dutahe sheri Let's go home, my love. papa wanjye My father, dutahe let's go home. ariko yagera mu rugo But once they get home, ntumenye ko ari wa mudamu wamwitaga you sheri will not know it's the same lady who called her my love. ntumenye ko ari wa wundi yamwita ngo papa wanjye You will not know it's the same lady who called her husband my dad. Let's go. umugabo ari ukwicara agacurika umutwe mu maguru A husband would just sit and put his head between his legs. narabyiboneye n'amaso ku I maso saw it with my two eyes. ku buryo nabyibaza siko uyu ni wa wundi wavugaga sheri Till I thought myself, is she the same person who called her husband my love? ku buryo nabwiye umudamu wanjye And I told my wife, yabaho kugira ngo unyite sheri mu bantu for you to call me my darling around ariko people. nyibure mu rugo And then when we get home, ujye ubyihorera nka biriya bintu nabonye and you don't do the same thing I saw, just forget it. urumva ibyo bintu ko atari ibintu byiza That is not a great thing. ariko mu rusengero wagaragaye neza In church, you show your good ukereka side. abantu yuko usa neza You show that you are a very perfect ukereka abantu ko wubaha person. umutware wawe You show that you respect your ukereka abantu husband. ko wubaha umugore wawe You show that you love your wife. ariko wagera But iwawe once you get home, yakubwira ati nzanira amazi when he will say, bring me water, genda nawe uyitorere you can go get yourself. wangaburiye ukampa ibyo kurya Please give me some genda nawe food. ubyitorere You can go get yourself. aha ni muri amerika sha This twageze is muri amerika America. uzongere unteshe umutwe Don't please complicate me again. tukiri mu nkambi hari abantu bavuga bati When we were in the camp, some women will say, ntinze kugerayo sha I can't wait to get there. aho yanteshereje umutwe nanjye Since he's been treating me bad, reka itariki igere don't worry, the date is coming. ariko bene data nagira ngo twihane I want us to repent. kandi ibyo byose biri no mu nzu y'imana biri mu bantu And b'abakirisitu all those things are happening among the church, people who goes to church. amena Amen. tuyeneze njiri yaririmbye ngo Tenezinji sang saying, ngo reka duhe imana imitima yacu let's give our God our hearts ibe ariyo yiyobora so he can lead our hearts. ngo geza aho ngaho That you should stop there. ibyo wigira byose geza aho Whatever you are doing is stop. atubwirije They told us, mu mukristo w'umunyakuri be a true Christian, umukristo utishushanya a Christian who does not mix up themselves. amena Amen. hari ikintu nabonye imana nayo hari banza bijya bibabaza iyo abantu byatubabaje nayo birayibabaza I feel like if the things that hurt us, I believe God get hurt too. hari ikintu gikomeye nabonye kuri iki gihe There is something that is tough I saw this time. umuntu iyo yikundira kwibera muri bare kwikundira kwibera inzoga gusa When a person loves to be in the bar or to drink alcohol, ndetse akakubwira ngo jyewe sinshobora no kujya mu nzu y'imana and then they will say, I cannot go into the house of the Lord. mu nzu y'imana sinshobora no gukandagiramo I cannot even step into the house of the Lord. n'abantu bose bakaba babizi na famiye ibizi And all the people know and the family knows about it. barakwinginze byarananiranye They begged you for many times and you refused. ariko iyo umuntu apfuye uwo nguwo iyo apfuye But when someone passed away or died, ikintu abantu barwanira gikomeye the only thing that people fight for, ntibemera yuko bamuhamba badashyizeho ijambo ry'imana they do not believe, they not accept for a person to be buried instead benshi without a word of barwana God. bavuga bati tumujyane no mu nzu y'imana Many people say we want to take this person to the temple of kandi God. nyamara uwo muntu yari yarayanze inzu y'imana kuva And kera that person refused to step into the house of the Lord. ariko sindabona ahantu
But I've never seen a place umuntu apfa kubera ko yakundaga akabari when someone died because they loved a bar, ngo bajye kumusezerera mu kabari. and they'll take the body in the bar and say Hari goodbye. aho mwabibonye? Have you seen it? Yewe niyo adasenga adafite umuntu anasengera, Even if they don't go to church or they don't worship, abasigaye those who are left, baremera bakagura n'abapasiteri. they talk to the pastors Ati byibuze rwose umfashe ndaguhaye amadolari that please, I'll give you this money. ariko Help me. utambutseho n'akajambo At k'Imana least say a few words of God. kugira ngo twishushanye twereke yuko nawe yasengaga. So we can show people that he was Abatabizi always bakabimenya worship. gutyo. Abatabizi nabo bakabimenya gutyo. And people who did not know about the person, they'll just know like that. Ni ukuri Imana hari aho ituzi nabi. Truly, there is a part that God does not know us, knows us in a bad way. Tugashaka gukunda ibyayo We love to love God's things kuko twageze mu bihe bikomeye. only because we are in tough times. Icyo ni Imana iracyituziho cyane. God knows that about us. Iyo ibigeragezo byaje bikadukubita hasi, When we meet so many temptations, inzira ya mbere ni ukwirukira mu rusengero cyangwa kwirukira abakozi Imana bari. the first way or path is to go to the Kandi temple of ubundi God. atarigeraga anegera n'aho Imana And iri. that person have never got close to God. Icyo kimana ikituziho pe. God knows that about us. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bamwe na bamwe That is why sometimes iyo tunaniranye twarahawe ibintu byiza twarahisabye tukabona ibintu byiza when we are given good things tukagenda tukibagirwa and we go and forget. kuko Imana izi ko dukunda kwibagirwa. God knows that we forget a lot. Ikintu ihita ikora The thing that God does, imanura nk'urubuye rugagukubita, he throw like a stone and will urubuye hit you. rw'ikigeragezo. A very huge stone of a temptation. Wabona ukubisa harya ugakubita kwa muganga ugakubita hehe When you see ugakubita that mu stone, he bavandimwe, hit the husband, the neighbors, wabona or family. byanze. When you see that there is no way, Yewe inzira nsigaje niyo kujya mu nzu the y'Imana. only way that's left is to God. Ikimana ikituziho tu God knows that about us. twari dukwiye kwihana. We should repent. Tueneze Injili yamfashije kwigisha umunsi Tueneze Injili helped us teach. ngo twere We should gusa bear, n'abantu b'iki gihe, to look like, we should not look like people twitandukanye of mbese the- n'abantu b'iki gihe, We should separate ourselves from the people of nowadays. kwitandukanya n'abantu b'iki gihe. To separate ourselves from the people of nowadays. Abantu b'iki gihe barikunda, People of nowadays, they love themselves. abantu b'iki gihe ntibakunda bagenzi babo, They do not love their friends. abantu b'iki gihe bakunda kugambanirana, People of nowadays, they love to abantu talk b'iki each gihe about each barebana others. nabi, They don't look they do kandi abo not look each bose other's bari mu well. nzu y'Imana. And all of that are the temple of God. Ibyo byose Imana ituziho. All the things God knows about Niba us. hari icyo wikeka ko Imana ikuziho, If there is something that you niba feel hari like icyo God abantu knows about you, bakuziho bakubwira, if there is other people, things they tell you that they know uyu about munsi you, umenye ko Imana ikizi, and today know that God knows about kandi icyo that kintu thing, kizasuma ujya mu ijuru. and that thing will stop you from going to heaven. Wari ukwiye kugikuraho. You should remove that thing. Amena. Amen. Uwitwa Daniel, aya magambo twamaze gusoma, A man named Daniel, the words we have read already, ngo Daniel that Daniel, ngo kuko yari umwiringirwa, yari umwizerwa, because he was a trustworthy, ntabonekweho na amafuti, there was nothing correct. There were no corruption cyangwa on ngo him ntabonekweho n'ibicumuro. or any sins. Yari umuntu wizerwa. He was a trustworthy person, Umwami nawe aramwizera. and even the king trusted Imana in nayo him. ubwayo Even God Himself, ikintu yari umuziho, the only thing He knew about yari Daniel, umuntu yari izi ko ari umuntu w'umukiranutsi He knew that Daniel was a righteous person, agerageza kwirinda mu bintu that who byose. tries to go straight in everything. Imana yari izi yuko God knew that. ari umuntu wirinda ikibi cyose. He always be aware of any evildoer. Amena. Amen. Kandi ngo yari n'umuntu Imana izi ko yirinda kwiyanduza. He was a person that God knows he was always protect himself from getting into sins. Kandi amagambo nk'ayo natwe Imana yagiye atubwira. Even God told us these kind of words. Ngo nimugire iyo mujya, Once you have where you're going, ntimuzanyibagirwe. do never forget about me. Ariko twe turayibagirwa. But we always forget about Him.
umuntu yamara kubona ibibazo bigabanutse Whenever a person see that they have no akibagirwa issues Imana ko anymore, hari ibyo yamukoreye they byiza. forget that God has done something great for them. Ariko Daniel nubwo ari impunzi But even though Daniel was a yakomeje refugee, kubaha Imana. he continued respecting Imana God. imubonaho ikintu cyitwa kutiyanduza. God saw him as a righteous person. Ariko twe turiyanduza cyane. But us, we always get into evil doing. Hano inkumi zacu baba batinze gusohoka. Here, our young ladies, they cannot wait to get out. Icyambere bahuriraho no guhita bashaka kugira gute kwambara ubusa. The first thing they want to do is dress naked. Ushaka kugaragara hano mu rusengero ko wambara neza. In the church, you show people that you dress Ariko well. wagera hanze. But whenever you get outside, Urashaka kwambara nk'abo hanze. you want to get dressed like people of outside. Urashaka kubunuza. You just want to show off everything. Ushyira amabuno hejuru. You want to show your behind in the public. Inkoko iyo umuyaga uhushye. Whenever the wind blows on the chicken, Inkoko iyo umuyaga uhushye. when the wind blows on the chicken, Uhita ubona ubusa bwayo. you see the nakedness of the chicken Kubera ko umuyaga wahushye. because the wind blew. Ariko uko kaga nyamaswa kagenda kazamuka kajya hejuru. Whenever the animal goes up, Ugenda ubona ubusa bwako. whenever the bird flies up, you keep seeing their Umukristo nakedness. nawe utagenda neza. Even a Christian who does not go well, Cyane cyane bikunze kugaragara mu badamu n'abakobwa. mostly in the women and the young girls. Akajya hanze nawe akashyira hanze. They'll go outside and they put everything outside. Ngo ni fashion. They say that it's a fashion. Ni fashion. Fashion irabarangije kabisa. Wono umudayimoni. That is a demon. Ariko muzi ibyo bintu ukuntu biba byaraje. You know how those things came? Ibyo bintu byo kwambara ubusa ukuntu biba byaraje. How those things that get dressed naked, how it came? Ubundi mwebwe nuko mutarajya ahantu nko ku kabari ahantu hajya abantu abadamu bigurisha. Sometimes you haven't been in the bar where there is a women who sell themselves, Cyangwa abakobwa bigurisha. or ladies who sell themselves, Cyangwa se mu rundi ruhande bakora uburayi mwuga w'uburayi. or prostitutes. No kuvuga ngo iyo bagiye ahantu abagabo bakunda gusinda baba bari. Whenever they go where they know the men are always there, Bakora uko bashoboye bakagenda bambaye ubusa. they try themselves to go naked Kugira ngo babone ubwambure bwabo. so the men can see their Babone nakedness. ikimenyetso cy'uko bari bubabaze. So they have a sign to show that they must talk to Kwa them. kundi umucuruzi ajya gucuruza ibintu. Like how a business person goes to sell Akabifata their akabishyira hanze merchandise. kugira ngo abantu babibone. They put it outside so people can Umukobwa see. cyangwa umudamu aba yabishyize hanze kugira ngo abo bagabo A babibone. woman or a young lady will put it outside for men Noneho to n'aba see. bakristo bo mu nzu Even the y'Imana Christians of the house of the Lord, babona abo bantu babyambaye when they see people dressed like bagendana that, nabyo mu muhanda when they're going in the street, bakavuga ngo oh they'll say, oh, 2020 it is 2020, 2022 2022. ibigezweho That's what's fashion now. igezweho The fashion that is ni over ukwambara now. turiya dukabutura tumeze It kuri is for us to wear very short. noneho wamubwira ati kucyo wambaye gutyo When you ask them why you dressed like that, hari izuba ryinshi it is too hot outside. izuba rimeze nabi It's too sunny outside and it's hot. ariko umukristo nyawe But a true Christian, haba mu zuba whether it's hot, haba igihe icyo ari cyo cyose whether any kind time of weather, akomeza ahagaze nk'umukristo. they continue to stand in the Hallelujah. Christianity. Hallelujah. Amena. Amen. Rero Imana iratuzi. God knows us. Ibyo bintu ubona byaravanywe mu ndaya. Are the things that came from prostitutes. Ngo ni iby'abanyamahanga ngo bazungu niko bambara ngo niko bameze. That's how Caucasians dress. Bifite That's ahantu how it is. byaravuye abantu bakagenda It babikurikiza. has a place where it came from and people keep following it. Muri Afurika bikinjira bwa mbere In Africa, when it started, kwambara ubujipo butoya to wear a miniskirt, no kuvuga ngo nk'umukristo iyo yibeshyaga akavuga ati nagafashe nanjye reka nkambare. even a person would light themselves, a Christian would light themselves and say, let me wear it. Twebwe tutarakizwa As before we were saved, twahitaga tukumenya ako kanya. we will know you are right Ijambo away. twakubwiraga rya mbere kuko The twakumenya. only word we will tell you, Twabaga turi muri tss, tss. we will just say, "Tss," kubera kugira ngo aramo ndaguhamagara. because you can turn so you know I'm Ariko calling umuntu you. wambaye wikwije umeze neza. But a person who is dressed well, Uravuga uti nimuyobera kansebya.
If you will say, if I talk to that person, I don't know what's going to happen. biraba bigiye biragenda nabi. It will go bad. Rero Imana ntabwo ituzi neza ukuri mu abakristo turakwiye kwitandukanya. Truly, Christians, we should separate Twere ourselves. kwishura nguko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma ibice 12. In Romans chapter 12, umurongo wa 2. verse 2, Twere kwishushanya n'abiki gihe. we should not look like a people of nowadays. Reka twiyemeze Let us continue. niba twarakurikiye Imana If we decided to follow tuba God, ariyo dukurikira. let's continue following God. Amena. Amen. Niba byaraturaniye kurikurikira. If we were not able to follow Emeza God, kamwe were kubivangavanga. just choose one thing, stop mixing Kuko ibyo things. uvangavanga Because whatever you mix in, Imana irabizi kandi birayibabaza. God knows it and it hurts God. Kandi ibona yuko nta naho bizakugeza. And then He can see that those things are not Ariko taking you anywhere. irakuburiye uyu munsi But God is warning you today kugira ngo uhindure for you to change, ugende nk'umukristo ukuri. to go like a true Christian, Umukristo utishushanya. a Christian who does not mix themselves. Amena. Amen. We kugaragaza ishusho y'inyuma gusa. Stop showing off the outside person. Mu kanya gato uhindura ishusho. And then in a short time, you will change again. Reka tugende nk'abakristo ukuri. Let's walk like a true Christians. Amena. Amen. Uwitwa Yobu Then a man called Job, Imana imutangira nayo ubuhamya. God testified for him. Iravuga iti He said, Satani Satan, wagendagenze hose have you walked everywhere? witegereje Did you look well? umukiranutsi wanjye. My righteous Umva person. ikintu yahise Imana ivuga. That's what God said. Wamwitegereje. Have you looked at him well? Imana yari yamubonyeho iki? Because God has seen something. Yari yamubonyeho iki? What did God see on him? Gukiranuka. Haleluya. Righteousness. Ngo wamubonye umukiranutsi wanjye. Have you saw my righteous person? Satani ati reka da. And Satan said, just Nuko stop wamuhaye there. ibintu byose. It is because you gave him Nawe everything. bimuvaneho urebe. Just remove everything from him and see. Ariko Imana kuko yari imuzi neza. But because God knew him well, Genda ubitore. he gave a certain permission and go get it. Ariko icyo ngurinze. But the only thing I'm stopping you Ntukore from ku bugingo taking, bwiwe. do not touch his soul. Amena. Amen. Wirinde ubugingo bwiwe. Do not touch his soul. Ukiri muzima, Once you're still alive, ugihumeka, once you're still breathing, rinda umubiri wawe, rinda always protect umwuka your wawe. body, to protect your soul. Amena. Amen. Ariko Yobu nubwo yahuye n'ibigeragezo bikomeye. Even though Job encountered so many temptations, Iby'Imana yari imuziho. whatever God knew about him, Yakomeje kubihagararamo neza. he continued to stand in it. Amena. Amen. Umugore wageraho amubwira ati reka iyo Mana. A wife told him, just forget about God. Ntacyo bimaze. It has no benefits at Kuyubaha all. nta na kimwe bikumariye. Respecting God does None not give you any kuyubaha value. ugakomeza uhura n'ibibazo. You respecting God and continue to encounter Inshuti ze nuko problems. nazo ziramubwira ati reka iyo Mana. Even his friends told him to leave God. Ariko Yobu akomeza guhagarara. But Job continued to stand firm Umukiranutsi. as a righteous Icyo Imana person. yari imuziho. What God knew about him, Nawe akomeza he kugihagararaho. continued to stand for it. Hallelujah. Hallelujah. Natwe niba hari ibyo Imana ituziho. As if there is something God knows about Reka us, tubihagarareho neza. let's stand firm in it. Amena. Amen. Imana izi kuri umuririmbyi. God knows you are a singer. Kuririmba kwawe. You're singing. Kuririmba ugukora neza. Sing well. Kuririmba uguhagararamo neza. Sing standing in it Were firmly. kuvangavanga ubwo buririmbyi bwawe Imana izi. Stop mixing your singing. Kuko iyo ubivangavanze. Because once you mix things, Bwa buririmbyi bwawe uri kugenda ukubita hasi. all your singing will go down. Amena. Amen. Ugasanga umuririmbyi araririmba. You find a singer singing, Ari muri korali. they in choir, Ariko mu bantu batubahiriza gahunda zavuzwe muri korali. and it is one of the people who do not respect the rules of the Uruwa mbere wo choir. kutubahiriza korali. You're the first one who does not respect Aho the kugira ngo Imana choir. imenye ko uri umuririmbyi. Instead of you, God knowing that you're a singer, Yakumenyeye ko utica gahunda. they will know that you Urumva always ukuntu mix up wabyangije? things. Uri umuririmbyi itorero raribizi. You are a singer and the church knows that. Imana nayo uzi ko uririmba. And God knows that you sing, Ari kugera ukabyica ukabivangavanga. but you go and mix everything. Ugasanga niwe muntu ukererwa buri munsi. You find yourself, you be late every day. Ugasanga niwe babwira akantu gato ugahita urakara They umujinya tell mubi. you something very small, you get so angry. Warakara ndetse no kongera kuvugisha abantu You ntubavugishe. get angry, you don't even talk to people anymore. Kabyimba ukamera nk'umugati. You'll be big like a bread.
urakwiye guhagarara neza. You should stand firm. Amena. Amen. Ibyo Imana rero ikuziho. Whatever God knows about you, Kizi kuzi kuririmba. He knows that you know how to sing. Ubahiriza ubwo buririmbyi bwawe neza. Respect your singing. Ubuhagararemo neza. Stand firm in it. N'Imana nikwitegereza. Even when God look at you Uvuge uti uno umuririmbyi wanjye. and say, this person is my Hallelujah. singer. Hallelujah. Natwe abakozi ubwacu As a servant of God, tubihagararemo we should neza. stand firm. Imana When nitwitegereza. God look at us Uvuge uti uno umukozi wanjye. and say, this is my servant. Amena. Amen. Turakwiye kubihagararamo neza. We should stand firm in Kwiye it. kubivangavanga. We should not mix them. Imana ikitumenyereho neza ko tuzi kuririmba. So God can know us that we know how to sing. Niba Imana ikuziho gutanga. If God knows you on, Ikuziho gutanga. if God knows that you offer or you give, Kumenya gutanga icyacumi. to know how to offer Ikaba 10%, ikuziho gutanga mu rusengero. and He knows that you give in a church, Tanga nk'uko wabyiyemeje. give like you have promised to give. Imana ivuge ati ndamuzi kaze gutanga. God will say, I know this person, they know how to give. Ndamutse hari umushinga ubonetse mu rusengero. If there is a work in the church, Ndazi yuko uwitwa Wilson azatanga bihagije. I know a person called Wilson will offer in a good way. Amena. Amen. Ariko hari n'abandi nzi. But there are some other people He knows. Bya biri nababwiye byo kwishushanya. The things that I told you to pretend. Akitanga akavuga ati nanjye nzatanga 1,000. They'll say, I'll give $1,000. Ugategereza ugakanura amaso ugaheba. You wait and wait, they'll never give. Twakomye amashyi. And we applause for you. Twavugije impundu. We even clapped for you and Twavuze ngo screamed for Imana you. imuhe umugisha. And we said, God bless the person. Twanasenze We kubitanze. even prayed because you Ariko saved. warangiza, But once you're done, ugahura n'ikibazo cyo kuba wavuze ikintu you ntugikore. encounter a problem of not fulfilling what you promised. Ntuze ngo wegere mwarimu. You get closer to the evangelist. Evangelist. Ni ukuri umbabarire. Truly forgive me. Nari niyemeje ibintu. I promised something. Ariko nahuye n'akabazo. But I encounter a problem. Nasabye umbabarire. Forgive me. Ariko igihe nikigera. But when time comes, ndacyabizirikana. I'm still thinking about it. I'll bring it. Ariko wowe uragiye uricekera. We. But you just there sit and you be quiet. Umuntu urabudoze neza neza. As some people, you see like you have all done. None se kutavuza impamvu. You did not give a reason. Abo wabibwiye. The people you told, ntago bazahora bakwibazaho. won't they be thinking about Ariko iyo you? usanze mwarimu ukabimubwira. Well, once you go to evangelists and tell them, Cyangwa ugasanga pastor or ukabimubwira. even tell the pastor, Turabizi ko impamvu zibaho. we know there are reasons. Turabizi ko umuntu yiyemeza ikintu n'umutima ukunze We rimwe na know that rimwe. people agree to give Ariko things with ugahura their hearts. n'ikibazo. But then you encounter Niba problems. uhuye n'ikibazo. Once you encounter problems, Genda wisobanurire. go and explain yourself. Aho niko gukiranuka. That's the way to be a righteous. Kandi Imana izabigushimira. And God will be grateful for you. Amena. Amen. Bamwe rero kubera ko batabikiranukamo. Some people, because they're not righteous in it, Nta muntu utagira ideni sha. N'igihugu kigira ideni. no one who does not have a debt. N'igihugu kigira ideni. Even a country always Amerika have ubwayo debt. ifite amadeni menshi. Even America has a debt. Ngibyo umuntu akishyigikira gutyo. A person who encourage themselves like that agaheraho kwambura abantu. till the stop. Akagerekaho no kwambura Imana ubwayo. They'll steal from people, even from God Himself. Ikimana ukihane niba waragikoze. You should repent if you have done something like that. Amena. Amen. Ibyo ni Imana uzi ko ibikuziho. That is things that God knows about you. Ubyihane. You should repent. Imana irabizi kandi birayibabaza. God knows it and is painful to Imana God. irabizi kandi birayibabaza kubera ko wirirwa mu rusengero ariko God ntugire knows icyo it is ukora. painful to God because you're always in the church but you do not fulfill it. Amena. Amen. Birakwiye yuko twitandukanya. It is a must for us to separate ourselves Tugahagarara nk'abakristo bajya mu ijuru. and stand like a Christian who are going to heaven. Tukagaragara nk'abantu So we can be shown like bashaka Imana. people who want God. Amena. Hari n'abantu rero bandi bibera mu rusengero. So there are some other people who are always in the church. Bavuga gusenga. Whenever they say to pray, Ntawuboneka. they're never present.
bavuga mujye mu ndirimbo muri korali mushaka, They'll say, just go in the choir you desire. kujyayo, Then you do not get in the bavuga choir. ko mwitange, They say, please offer. nta kwitanga, And you do not do anything. bavuga ati mukubure mu rusengero, They say, sweep in the nta church. kubikora, You never do it. mbese akibera umuntu wicecekera gusa, They're the person who just sit quiet in the church. umuntu wicecekera ibintu mu bintu byose, And who is quiet ibintu in byose everything. bigakorwa arebera. Everything will be done. They're just sitting there. Icyo kintu Imana ntabwo igikunze. God does not like that. Imana yaduhamagariye gukora umurimo wayo. God called us to do his work. Amena. Amen. Ariko nawe uje wibaza ikintu cyatumye Imana iguhita mu bandi ikakuzana mu nzu But y'Imana. yourself, you should ask yourself why God chose you to bring you Wibaza to his ikintu house. cyatumye Imana iguteramo umutima wo kumva ukunze kujya mu nzu y'Imana. Ask yourself why God gave you a heart to love to go to church. Ni uko Imana ishaka kugutegura. It is because God wants to prepare you. Ariko wowe uriyicara uricecekera. But you are just sitting Ku there bintu quiet. byose uricecekera. In everything you quiet. Nta kintu witayeho. There is nothing you do. Kandi amagambo y'Imana aravugwa. And the words of God are always spoken. Imana itwigisha mu buryo bwose. God always teaches in all the ways. Iratwibutsa ndetse kuko izi ko twibagirwa. He reminds us because he knows we forget. Ariko ntacyo tubyitayeho na kimwe. But we do not care about anything. Amena. Amen. Rero niba Imana yari izi Daniel ko ari umuntu utiyanduza, If God knew Daniel was a righteous ikaba yari person, izi ko ari umuntu wubaha Imana, and he knew that he respect God, ndetse Yobu nawe ikaba yari imuzi gutyo ko ari umuntu even Job, he knew that he was a person w'umukiranutsi, of a righteous. ikamuratira na Satani. Even he went to testify to Satan. Natwe turakwiye guhagarara nk'uko Daniel yahagaze. We should stand like Daniel stood. Amena. Amen. Makofi kwa Bwana As bigeregere. applause to God. Imana iratuzi mu buryo God knows buhagije. us in a good way, in a way that he knows us. Mwibuke ukuntu Yesu yabwiye abigishwa be, Remember when Jesus told his disciples, yarababwiye ngo uwo turi buhurize amaboko ku mbehe. he told them, whoever our hands will meet on the same plate, Uwo nguwo ari bungambanire. that is the person who's going to sell me. None se Imana mubona ko itari yamubonye? Don't you think that God saw Uwo him? turi buhurize kuboko ku mbehe Whoever our hands will touch plate at the same time, ari bungambanire. who is the one who is going to sell me? Ariko abakristo tukigira abantu beza, But our Christians will pretend to be a good people. abigishwa bose batangira kuvuga ngo All the disciples are still asking themselves, ariko se ni jyewe ra? is it me? Ariko se ni jyewe ra? Is it me? Bigeze no kuri Yuda, Even on Jude, ariko se ni jyewe ra? is it true me? Nawe yigize umuntu w'ejo, He pretends kandi to be a Imana yamaze person. kumubona mu mutima Even God has seen him ko ari in his we uri heart. umugambanire. And he knows that he's the Ariko one going to sell yabivuze him. kugira ngo He said that because yihane, to repent. ahubwo nawe maribarisha ngo ngese ninde ra? Instead of repenting, he asked the question, Urumva is it ukuntu abantu me? duteye? You see how people we are. Amena. Amen. Nabarira iminota nabarambiye, It looks like I've taken your time. reka ngabanye. I'm going to end. Amena. Amen. Imana iratuzi. God knows us. Uwitwa Petero, A guy named Peter, Yesu aramubwira ati Jesus told him, inkoko itarabika before the rooster makes a sound, uri bunyihakanaka, you deny me 3 times. uranyihakana. You deny me 3 times. Ati Yesu nibikaba ibyo byashoboka. And then Peter said, it may never Ariko Imana yari happen. yabonye mu mutima we. But God has seen in his heart. Imana rero ndagira ngo nkubwire ngo irakuzi. God knows you. Icyo kintu gihama kiza mu mutima kidatunganiye Imana, The thing that always in your heart that is not righteous in front of God, itandukanye nacyo. separate yourself from that thing. Hari ikintu nabonye, There is something that I have iyo seen. umuntu yubaha Imana When a person respects God akagendana n'Imana, and they walk with God, ntahahurira n'abapolisi ngo yakoze icyaha ngo baramutwara. there is no way they'll meet a police and they commit a sin. Iyo uri And umuntu police will wubaha take them. Imana, When you respect ubona God, amategeko yo hanze. they respect even the outside Ntahahurira laws. n'abategetsi ngo baragufata wagize No one ukoze is icyaha. going to say you did something Kubera iki wrong. urubaha? Because you obey or Urubaha mu respect. nzu y'Imana, You obey in the temple of bikagera no God. hanze ukubaha And n'Imana. even in the outside, you obey God. Iyo wubaha Imana, Once you obey God, ntabwo uzahura n'itegeko rivuga ngo iri ngiri waryishe. there is no way you encounter law says you broke this Kuko ibintu law. byose wabyubashye. Because you respected everything. Amena. Amen. Rero tugerageze.
Let's try. naho duhura n'ibikomeye, Even though we encounter tough ariko things, mumenye ko Imana hari ibyo tuziho, but know God knows things kandi about ibyo ngibyo us. tuziho The things that He knows about biravugwa us, buri munsi, it's been spoken every ariko day. ntitwitandukanye nabyo. But we do not separate ourselves from those Guhera uyu things. munsi But from today, fata iya mbere, take the first step. witandukanye nabyo. I separate yourself from the things. Tuvuge tuti Let's say this, nzakorera Imana that I will serve God kuva ntangiye kugeza ndangije urugendo. when I'm starting till I end my journey. Nzemera akakiza nkagendane, I'll walk with salvation. nambare neza, I dress well. abambara ibigufi bakoze babyambare. Those who wear shorts or Ariko miniskirt, njyewe they will nkomeza gukurikira continue. Imana. By myself, I'll Iyo continue to umuntu follow ashaka God. gukurikira Imana, If you want to follow God, yirinda ibintu byose by'inzaduka you biza bishyashya. always be aware of the things that Ibintu is going to bishyashya bye distract you. kugukerereza. Anything that will make you late. Ntihazagire ukubeshya ngo wowe ngo ntabwo uzi umujyi. No one should tell you you don't know the Umuntu scene. witungiye urugo, You have your own home. ukitungira umugore n'abana, You have a wife and yarangiza akakubwira children. ngo wowe ngo ntabwo uzi fashion, ngo ntabwo uzi umugisha, That you don't know blessing. ngo ntabwo urahumuka ku maso. That means you're still blind. Warahumutse, twabashije kugeza muri Amerika. Our eyes are open and we can see. Amen. Amen. Rero reka duhagarare neza. Let's stand firm. Imana itumenyere ku bintu byiza. And God will know us in good things. Kandi ibyo bintu n'Imana nigenda inabirate. And God will go and testify. Witwa Semana, muzi ko ari umwana wanjye cyane. That same man, I know truly he's my son. Muzi ko ari umuntu igihe cyose abatekereza y'Imana kandi atekereza I know kugendana him as a nayo. person who is always thinking about the temple of God. Amen. Amen. Ndarangije. I'm ending. Abumvise ijambo ry'Imana, Imana ibahe umugisha. Those who have heard the words of God, God bless you.